Nima urimi-ini gongo mwenene hari bururi no ndari cikonania ati uhoro uyu wi hatikaini nene makiria riria njamba njithi ciarigana naguo na cikauga cigethe mawira ma wabici-ini. Mutino ugoka riria mawira maya maga na o njamba ici cikarika ukora-ini na kwaga gia thayo wa bururi. No ino tio mbica kuri gikundi kimwe mwena wa Githurai 45 anake makiingira urimi-ini na makeyumia naguo o ati matingienyenya. Tunadili na ukulima hapa. Hata ukiangalia pale, ukiangalia hapa, tuko na mbuzi, tuko na nguruwe pale, tuko na kuku, tuko na bata na vitu zingine mingi goose. Yani kijumla ni sisi ni wakulima. Ona ruthiomi-ini rwa kiriu na magatariria haria mahitia magire kuri aingi a marika mao. Kwa rika yangu ukiangalia vijana wengi wa rika yangu ni ngumu sana upate wameingia kwa mambo ya ukulima juu. Vijana tulipuuza ukulima tukaachia wazee walime. Lakini unajua tuliingilia ukulima juu tuliweza kusaidiwa na mahali pa kuanzia project zetu. Shukrani zote tunarudishia chairman wetu. Ona kuri uguo wonjoria ne umithio. Haha ni kimeyonagira. Tukiuza kitu kama mbuzi, unajua mbuzi moja unaweza pata umeuza kwa ngiri 7, ngiri 8 na unapata kitu yako hapo, unaona. Kwa hiyo ngiri 8 ukitoa matumizi yako, ile pesa imetumia na nini unapata source of income hapo. Kiugo kia muthuri haria na kiaya no kiega na nikio muthuri wi haha ataikaraga haraihu ni undu wa utaro. Uteithio uria twina guo muno gundu guku ri mundu angikorwo ena kabata kanini ri nitutaga gucokanirira tugateithania. Taribu ngirora ta mwena uria ni ukuona kwina tunyumba tunini twanake. Anake acio mararaga ku githaka-ini riu mararaga nyumba. Angi kwina ibarua guku marona cia magathie magatinda ibarua makona gia kuria tugacoka omicii itu. Akwa ni na guku rui-ini orona uguo ni kuri mari magatugoga. Na uria wina hinya muno agaka kanyumba ka mahiga. So ni tuona kwina uteithio muno hari ithi. Anake aya mariaga na makanyua o mekeneire tondu nima mamenyete hitho thiini wa tiri.